biasanya ada ngaji dia cuma larat tu dia yuk. Sedepunan marhum ke sattar keruah mun malaikat maut ni kan nyabutnya apa ya nyabut mulon tare mereka pokok mun ring berketempah suruh nyebut sabrong lengan nyebut tebut selayan ruah jadi kun sabrong modon sesapimun mun lestan les lokal tak mere pidato kuat. Bu, ringa pidato ni benih meres. Ringa pidato ni persis ban orang nyambi spiritus. Berseramat ni orang segi dengakin lo kapi beri spiritus kan. Berubah monlok dapat tu. Bangun tak mere. Deng montak nok tak cek beri spiritus belum. Tak betul. Harap kita nok. Jadi kemarin Raymond pada si ngojaan ngestet ate na pak nyok gara-gara mere pingpeti ada apa peti lo jadi isu merian talas jadi manggana orang Bonosari orang Bondowoso ni mun bahalampet ide dan pada asban Nabi Muhammad cintanya luar biasa ku laku tanah ni kata aku si mancor beten sampean jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi qalbihi tallahi annal arda la tublihi. Tubuh yang dalam hatinya itu ada cinta kepada Nabi Muhammad, pada asmana Nabi Muhammad. Demi Allah, tanah tak bengal maancor beten ke manega. Mangkan sahabat kan pernah bertanya, bagaimana solawat itu ditampakkan kepada ajunan Nabi Muhammad padahal ajunan ampun ancor dan mengkufur. Nabi Muhammad adabu innallah harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Mun jasad para nabi ni kata bengal ni pancor ban bumi todus. Termasuk orang-orang yang sesemakkan nabi todus lagu ya mun musle le petongare lobar lah. Karo cak benola. Cak gela ada pada. Bedai mula lo jadi yodinan dia. Bedai ales jadi saya beri Allah patek pailang kapi petompes dia Jakopa mondokang mailang ales Jakopa kebayaki tibi daya yu pada yu pasca bajang entai kerocak benola kita patoron dari katelolan lang oca apukah olah kira-kira tako ke skincare jadi ya mon bana sama taare bisa kening tampak tampak napa sunscreen tak panas aja mon lem kopuran tak tahu ke sunscreen ya pakai tanangkong pakai sunroof ocol sunroof aja deh muntai pepe ya jaglah bajang yo bedai modal deh ya oh mun beda karnaval jasa tonton mulai di kol belu bulan mari duhur sa karnaval lah duhur lah tak apa jang asar lah tak apa jang ndak nola awas pepe nego laku je